I pozdrav svima, danas igramo vjerovatno sve znate koju igricu igramo. Samo vi slušaju. Kod majke sam pa nema konekcije, zato da ne pitate zašto. Konekcije i ovo je sad sve napravljeno za Halloween, noć vještica. Sve napravljeno razganja zombi, kostur, pas. Prelijepe slike. Sretni duhovi. The fuck? Idemo dole. Idemo desno. Idemo dole. Idemo skok u zrak bez kojeg razloga. Još lijepih slika. Bježi vuz koji se pomira. Bambi jumping. To boga. Idemo. Izvinite što mi je drugačiji glas, malo sam prehlađen. Da samo znate, da ne pitate zašto mi je ovako ružan glas. Još ti sa mnom, ja sam zombi. Ok, odveo bez zombi sa sobom. Mislim da je ovo zombi od Frankensteina. Kada je neko njemačko ime. Evo šta je jako jesu. Ne. Zašto sam ovo uradio? No to ok, zašto sam uradio? Slučaj da sam gledao nešto drugo pa... Skok. Skok. Ovdje je... Bježim u slobodu. Pobjegao sam u slobodu. Sad sam slobodan. Ok, slobodan sam. Idemo. Čekajte nešto. Tako. I opet pade ispred voza. Jej. Jej. Možda mi da ne ide uzme skateboard. Evo već tada. Jetpack.
Nešto drugo što ovdje nešto vidim. Wow. Gdje to? Dušo, Mi. Ti me da interesuješ, Mike. Li si da Mike Schmidt iz Tajdaca prisjedan? Ok, zašto me tek da koristim? To je prvi skateboard. Sramota da i budu da dirat skateboard. Kako ih nije sramota? Jako strašno, moram ću se ubiti. Bravo ja. Napišite mi komentare za... Ne. Šta mogu još snimat? Predložite mi igrice da skinem Minecraft Pocket Edition, nemojte pitat, to ću vidjeti sam. Kad ste nešto trebali još nadam se. Što zato da pitajte za druge igrice. I kad ovaj put zaknemo, ja mislim da će biti kraj epizode. The end.